Bunge ya Mwerendhe kana bunge la mwananchi kuma kaunti ya Kitui ni akulia makibo na nini mo kuma Kitui cha utholoni wasua kwipathana na kusila na kumina makwani ma kubukania mo ene measia ila makibo na nini mo masila makwani alama konekete nekikoke ni male ya kukwata aki na monosia na nini na alama otoise siko ine male ya kukomana na mea kindu kila kitonya kuodhodhe ya siko kwende na kuongeleka. Onesmus Kusima chief na assistant chief. Mbunge ya Mwerendhe ni amenda makivu na nini mokuma kilione mbunge cha Kitui cha utholoni wasua kweka kumyote wa makwani masiani lasi anyamaua kusila makoti make misika na Kangaroo Courts. Ya mebao bakubi mutonguni kakeani nyuani na kutha itukusite maundu mekivathukanga nyuma akusu bukanyo asiana oruti na kana ka form 4 kana oswe no mundume na mundume zu yathi nayo akana na kana tukamanzite na twende na kwatiani yako kinu kyake lebe mwana ke onakwidisio mwana wa form 3 ebu oba kwito mutonguni ward nake akwidia ebida athi usino tuende na kwatiani nake ituna kuziki ko kingi kyakana ka miaka 5 ka leipiwa ni mundu lakini kau woselela wase wa Mwenendhe na serikali yoselela jamaa usu akwatwa na abingi wa Kitu atongo yani maweta kana tuosino vata agi kwasianila sia nyamaua na kuvithilela alama atwa isesiko isu menena ndiki mama vo atongo yani maweta kana vya mama chiefs makuothothea kuongeleka kwa tukunyamaua kwesela makwani make mesi katika Kitui West wase wa Mwenendhe kaunti ya Kitui tuna report mpeanu kana development baye yono nditu ilo sionde sia waungua mesa mobisi ni ma administrative leo mobisi ma chief na assistant chief na nyumba 10 ndi kwenda kuona kana kotewa na keso koni atengilie 10 atengilie 5 chituye kwenda twa siasiana nini ngonda ya mwanya itu anengo balua na balua tuna muvuko atwa sia balua twa anengwe no atunenge binya mwingi monobyo recognition kana ni twa ile communal development katika Kitui County ni momyo kanjuku makivu kweka kulikilela kiu na kwekea maofisa ma polisi kuthukumo yala wa mono kana kwekea mbini esilelwa na kumatha cha kotini no kana aki evikia na kukwatekana kitu ngama kate atuola chief na assistant chief na nyumba 10 mena negotiation yonu akana kethayo tafadhali ona mwamini ndeto kuona mashinani sikatwethe yago ya sibitali kana kaitaba oka sibitali enda kaina mabangu wase wa Mwenendhe withia katikati ujuka sibitali na kulinda kana kuke kata sibitali kana ka school ka twake kio bucha na tusiatele kwa chief utakuwa kashida utenda ukulya nondo ando ni mambiye kwira mena kana ka kwata kwira mambiya makwani mebita pitaneti tafadhali wase wa Mwenendhe yutu ina ukomo wonze nundu twakwata balua ya kutetea Mwenendhe wa Kitui County kwa hiyo wase wa Mwenendhe tweyumilie muno pyo tutete siana situ tutete akama itu nundu akaiko imokele kindu kionde atwe kwenda ngwe tilivote blingwa movo kuma Kitui Onesmus Chalo.